You
anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, la próxima alabanza se llama Recibe toda la gloria. Si usted se la sabe, también me puede ayudar a cantar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, cántaselo al Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Bueno, con estas dos alabanzas agradezco al Señor. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos los hermanos? Bienvenido al seminario. Por la gracia de Dios ya nosotros hemos terminado el Congreso de Líderes Cristianos y en esta noche nosotros también podemos escuchar la palabra de Dios. Por favor, ¿puede mudar las que están quedando por acá, no? O sea, entonces,
Para iniciar este seminario bíblico en esta noche, quiero invitar al pastor Daniel Ho, quien está pastoreando Misión Buenas Nuevas de Lima de Perú. Por favor. Y buenas noches. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Siempre estamos orando por Chile. Cada nación tiene la necesidad. Deseamos que la palabra de Dios trabaje fuertemente en el pueblo chileno y el amor de Cristo llega a cada pueblo, cada ciudad. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta tarde. Estamos delante de tu presencia. Padre Celestial, durante esta semana a través del expositor, Pastor Sin, estamos escuchando tu palabra. Padre Celestial, antes de conocer a Cristo, vivíamos conforme nuestra manera, nuestros pensamientos. Pero por tu gracia y misericordia de Dios, tú nos permitiste entender el amor de Dios tan grande hacia nosotros. Padre, en esta tarde estamos muy agradecidos de estar en ese lugar, porque tú nos has dado gran privilegio escuchar la palabra de Dios y conocer el amor de Dios hacia nosotros. Gracias, Señor. Durante esta semana es una bendición muy grande escuchar la promesa de Dios, la obra tuya. También, Padre Celestial, también tú nos has dado la oportunidad de conocer a los siervos de Dios y también intercambiar y aprender la obra de Dios, la estrategia, diferentes formas para extender el Evangelio. En esta tarde te pedimos por la nación Chile, por el pueblo chileno. Dios bendice, Señor, una nación tan hermosa, Chile. Dios ha dado tantas riquezas, bendiciones. Padre Celestial, esta tarde Dios bendice al pueblo chileno, que escuchan la palabra, que reciben, Señor, ese amor de Dios tan grande hacia nosotros. Algún día el Evangelio llegará hasta confines de la tierra. Es una nación tan hermosa, tiene tanta necesidad de conocer al Señor. Por eso, Padre, en esta noche nosotros estamos aquí. La palabra de Dios trabaja en nosotros, despojar nuestro deseo de la carne, nuestros pensamientos. Tú eres nuestro Rey de reyes, tú eres nuestro único Salvador. Te agradecemos en esta tarde la palabra de Dios y a través de la alabanza tú reciba toda la gloria. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Nosotros morimos juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre ya fue sepultado. Nosotros resucitamos con Cristo una nueva vida. Nuestro ojo, nuestro pie, nuestra mano no pertenece de nosotros, sino a Cristo. Gracias, Señor, por a través de ese también tiempo llenar en nosotros por tu palabra. Te alabamos. En esta noche también Dios bendice al expositor. A través de tu siervo nos habla. Tu palabra de Dios está vivo, trabajará en nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Puede bajar un poquito abajo de monitor. Nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Fue fundada por medio de Pastor Oxford.
está pasando 60 años. Por eso nosotros estamos preparando un video documental de nuestra misión Buenas Nuevas. Vamos a ver un video, por favor. Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. Se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo, entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros.
CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. Gracias. Hasta esta tarde acaba de terminar el Congreso de Líderes Cristianos, se llama CLF, en Chile. Y luego está preparando otra vez CLF y Seminario Bíblico, invitando a Pastor Pablo Sien, siendo doctor teólogo. Entonces él va a venir el día 28 de abril hasta 29 de abril, va a realizar otra vez Congreso de Líderes Cristianos. Quiero invitar a todos. Ahora vamos a invitar a Pedro Kim, él presentará 2 alabanzas con flauta titulada Gracia admirable y segundo, Prefiero mi Cristo. Entonces, él está preparando su instrumento. Por la gracia de Dios, nosotros ya hemos compartido la palabra de Dios. Siempre el expositor de este evento nos presenta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, ya creo que está listo, Pedro. ¿Está?
Muchísimas gracias. En este momento vamos a invitar al hermano Gregory para que presente con la alabanza Vengo a ti, Señor, y segunda alabanza, alguien ora por ti. En este momento el que toca flauta está siendo misionero de Colombia y para brindar este evento vino, y también el hermano Gregory está viviendo en Lima de Perú, está apoyando. Por favor, vamos a dar aplauso. Buenas noches con todos. Estoy muy agradecido delante de Dios por poder estar delante de todos ustedes para poder alabar al Señor. Nosotros llegamos aquí a Chile, nos encontramos, nos conocimos aquí y por gracia de Dios nos juntamos para alabar al Señor. Vamos a cantar por el poder de tu amor, o Vengo a ti, Señor. Si la conocen, cantamos juntos también. Vengo a ti, Señor, cámbiame, nuevame hacia que encontré en mí. Ahora sé que la debilidad está en mí, desvanecerá poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame,
águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El amor y la misericordia del Señor es grande en nuestra vida, amén. Vamos a cantar una alabanza más. Muchas veces nosotros sentimos que estamos en soledad, hay veces sentimos que no hay nadie a nuestro lado, pero cuando les venga ese pensamiento, siempre recuerden que alguien está orando por usted, amén. Siempre usted es causa de la oración de algún hermano, alguna hermana, de algún pastor, por eso usted no está solo. Alguien está orando por ti. Incapaz de orar y alcanzado estar, lágrimas como lluvia al no cesar. El Señor ya conoce nuestras flaquezas y nos conduce con su gran amor. Alguien piensa en ti, alguien ora por ti. Al desmayar el corazón y sentir la soledad, alguien está orando por ti. El Señor ya conoce nuestras flaquezas y nos conduce con su gran amor. Alguien piensa en ti, alguien ora por ti. Al desmayar el corazón y sentir la soledad, alguien está orando por ti. Alguien piensa en ti, alguien ora por ti. Al desmayar el corazón y sentir la soledad, alguien está orando por ti. Al desmayar el corazón y sentir la soledad, alguien está orando por ti.
muchísimas gracias por la presentación de alabanza. Este seminario bíblico, ¿hasta cuándo va a seguir? Hasta mañana en la noche. Ya falta una noche, ¿no? Espero que participen. Y también los hermanos de Chile pueden invitar un poco más gente conocido, ¿no? Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de expositor Simón Bon, quien nos dará la palabra de Dios. Buenas noches. Inchisicachu, tukuyo. Alintachu rimaruni. Pachi pachi. Hasta doña señor Cairo Kusana Kankunama. Chantapis anchata ya sonqoy yasani Kankunama. Imaraykuch sonqoypi yaykun hasta un tiempo Kankunawan quedakunepa. Ima problemas kanchu Kankunawan qhipakunay quedakunay? Pachi pachi. Kunan ch'isipis Romanos hisq'un t'aqayta ñawirisunchis. Pusaq t'aqayninta iskuychikllaynimanta pacha. Qankunaqa mana aychaypaq munayniman hinachu kawsankichik, astawanqa espirituman hina Diospaq espiritunchus qankunapi kashanchayqa sichus runapi Cristo espiritun mana kashan, chayqa chay runaqa mana Cristoqtachu. Sichus Cristo qankunapi kashan chayri cuerpuykichikpi huchayrayku wañusqa kasaqtinpis espirituykichikpaq kawsanniyuqmi chayqan runaspaq qhawasqa kasqankichikrayku. Wañusqamanta Jesusta kawsarichikpaq espiritunchus qankunapi kashan, chayqa Dios tatallaq wañuq cuerpuykichikpi kawsarichanqa chay espiritun niqta. Ahinaqa hermanos mana manuchu kanchik aychaq munayniman hina kawsasanchik. Aychaq munayniman hinachus kawsankichik chayqa wañunkichik sitaqchus espiritun niqta aychaq munayniman hina ruwanasninta wañunkichik, chayri kawsankichik. Chayrayku pikunachus Diospaq espiritunpaq pusaykachashan kaqkunata Diospaq wawasnin kanku. Runaq sunqunkupi salvación hap'isqanmanta pacha Espiritu Santo chaypi kawsan. Chay Espiritu Santo llank'an kawsayninchispi. Qankunapi chay Espiritu Santo kasan chayqa. Chay Espiritu Santo qankunapi kawsan chayqa kawsarinqa wañuy aychaykichnin. Chay Espiritu Santo llank'arin. Kay Espiritu Santo Dios pata kasan. Kay espirituqa mana huchasapa runapi tiyayatinchu. Runa mana Espiritu Santo yuqkaman chayqa mana kay creencia kawsayta ruwayatinchu. Ñawpaqta Espiritu Santo quwanchis sunquta kay palabrata entiendenanchispaq. Espiritu Santoqa quwanchis yachayta mana ñuqa riqsirqanchichu nitaq kapuwarqanchischu. Chantapi sunquy ukhupi sayarin Diospaq sunqun.
Chayraykun runaspata mana Espíritu Santo kanchayqa mana kay creencia kawsayta ruwayatinkuchu. Warmi virgen casarakun chay chanta wawan tiyan, entonces cuerpo cambian. Payqa leche lluqsimun paymanta wawata aywananpaq. Ñuqanchis qhawariyatinchis pay cambiasqanta, pero kallantaq huk cambio mana ñuqanchis chayta ñawiwan qhawariyatinchikchu. Chay sunqupiqa chay munaynin wawanman kasan. Chay sunqu maymanta lluqsimun? Maman patachus mana munaynin kanman wawanpaq chayqa? Nicha atinmanchu wawanta iwayta, hinachari? Chayrayku chiqatapuni ninku maman opa kasqanta. Chantapis kunan p'unchaypi Coreapi tiyan hatun ch'ampa Corea suyu hunt'api. Waynukus manaña kasarakuy munankuchu? Mana munankuchu wawasnin kapunanta? Chiqatapuni chay gobiernomanta pacha pichus wawayuq karqa chayman ashkha qullqita qusanku, hinapipis paykuna mana munankuchu wawata riqsiyta. Paykuna kawsayta munanku paykuna kawsaynillankuta suyunkupi. Chiqatapuni chay t'ukuyqa pantasqa kasan. Chayqa paypaq munaynin kasan porque payqa maqt'allaraq, pero machuyanqa chayqa sunqun tifrarikunqa. Ñuqaqa huk wawallata riqsini, huk wawallay karqa. Ñuqa mana t'ukurirqanichu t'ukuyni tifrarinanta. Machuyasqaymanta kunan pisachikuni manchayta, ashkha wawasniyki kanman karqa. Runas machuyanku chayqa sapanku rikurinku. Chika k'achapuni chika k'acha qhawasqa kasan familianchis. Mana wawan kanchayqa kawsaynintaqa sumaqmanta tiyayatinman. Chantapis mana atinqachu riqsiyta kusiyta chay wawa niqta hamun chayta. Chayta paykuna mana riqsinkuchu. Paykunaqa t'ukurisanku mana waway kananchu tiyan nispa, chayraykun paykuna wawata mana riqsinkuchu. Chay gobiernuta qhawarisan chaytaqa hatun ch'ampata. Imaynamanta yachasuman Dios kawsasqa kasqanta, palabra niqta ñuqanchayta qhawariyatsunman. Ñuqanchis salvación hap'isqanchismanta pacha Espíritu Samun chay sunquyman. Chantapis qhawayatinchis sut'itapuni imaynatachu chay Espíritu Santo sunquypi llank'arin. Jesucristo nirqa mana ñuqa yachanichu maymantachus wayra hamun maymanchus ripun, pero chiqatapuni Espíritu Santo hinata llank'an. Espíritu Santoqa mana color niyuqchu qhawariyatsunmanchu nitaq sientiyatsunmanchu. Maymantachus wayra hamun, maymanchus wayra rin, mana qhawayatinchikchu, pero sientiyatinchis maymantachus wayra phukurimun chaytaqa. Chantapis nin haqaykuna Espíritu Santomanta paqarisqa kanku chayqa hina kanku. Paykuna sientiyatinku maymantachus wayra phukurimun chayta.
Sonqonchis pipis kikillantataq ñuqanchis qhawariyatinchis imaynatachus Espíritu Santo llank'asqanta. Ñuqa Señor Jesucristowan tinkuni. Haqay tiempopi ñuqa iskay chunka hisq'uniyuq watayuq kasarqani. Niraq ñuqa Señor Jesucristowan tinkusaspa kawsaynimancha ñak'arikarqa futiy tiyaq kani. Sunquypi chiqatapuni ñuqa puriykachasarqani. Imaraykutaq runas tiyanku? Imaynata kay kawsayta kawsananchis tiyan? Imaynata kawsananchis tiyan kay kawsay chiqa kanapaq? Huk runa wañunchay imataq kanri? Ñuqa kay kawsaypi manchayta tukuriq kani. Ñuqa manchaytapuni tukuriq kani, manchayta qhawariq kani chay respuestasta qhawarinaypaq. Chayrayku ashkha librusta ñawirirqani. Ima librupis ñawirisqay kanman karqa mana puni nimayqa librupis kutichimuwarqachu mask'asqayta. Ñuqa mana kay iglesiamanchu hamuq kani, pero warmiy riq iglesiaman. Huk p'unchay ñuqa tukurirqani. Dios kanchu? Dios kanchu nispa ñuqanaq kani. Y warmiytaq suyasarqani ñuqa paywan kasarakunaypaq. Pero huk p'unchay chiqatapuni warmiy iglesiaman riyta qallarirqa. Warmiqa iglesiaman riq huch'uy kasqanmanta pacha, pero mana yachaqakuqchu riqchu manachu iglesiaman chayqa. Pero kay Misión Buenas Nuevasman risqanmanta pacha chaypi yachaqakuq risqanqa sapa p'unchay payqa riq. Ñuqataqri chiqnaq kani chayrayku. Ñuqaman mana gustawaqchu Jesuspi kriyay. Chiqatapuni ñuqa chiqnaq kani Jesuspi kriyisqanmanta. Huk p'unchay ñuqa nini warmiyta chiqachu huk warmi iskay qusasninta sirbinan? Jesuspis qharillataq ñuqapis qharillataq kani nispa. Aqllay uqtakunan nispa nirqani. Sapa yuyarispa kayta ñuqa manchay p'inqakuni sunquy pesawan Jesucristo ñawpaqinpi. Haqay tiempopi ñuqa t'ukurirqani Jesusman lliqch'akusqayta. Pero ñuqa sut'itapuni chaypi entenderqani, ñuqa yacharqani warmi munasqa ñuqata munakuwasqanta. Chayrayku ñuqa yacharqani pay ninawanta, hinamantachá niwanqa nispa. Mana ñuqaqa qanwan tiyayatinichu, ñuqa qanta aqllayki. Jesusta saqisqa qanta aqllasqayki. Ñuqa chayta uyariy munarqani, chayrayku iskay yasarqani. Runasqa hinastasinu tiyashanchiskuna. Warmitaq uchikanta t'ukurispa niwarqa ñuqa Jesusta aqllani nispa. Ñuqa mancharikurqani chayta uyarispa. Payqa takawarqa urgullopi, pitaq chay Jesus nispa nirqani. Pitaq warmita suwasawan nispa nirqani. Sunquypitaq celos hatarirqa. Pero mana kriyinapaq hina chayqa chay niwasqan ñuqata sunchisu t'uchuriwarqa chaywan Jesuswan ñuqa tinkurqani. Haqay tiempopi manchay llaki karqa sunquypi. Mana ima ch'ampaypis karqachu. Sinuqa
kay kawsay mana allin yachayataqchu kani. Sapa p'unchay ñuqa k'umusqallapampa qhawarisqa puriq kani. Charayku wasaypis k'uruyaykurqa mana hanaq pachata qhawariyatiqchu kani. Sapa p'unchay ñuqa t'ukuriq kani. Imaynatataq kawsani, imata kay kawsay nispa puriq kani. Chay manchaytapuni llakiypi churawarqa ñuqataqa. Kawsan kay kawsaytaqa, pero imaraykutaq kawsanchis? Qurqay gananapaqchu kawsanchis? Mikhunapaqchu kawsanchis? Imapaq kawsanchis? Nimaymanta kutichiy hamuwaqchu. Nimata ñuqa uyariyatarqanichu. Chanta sunquypi ñuqa t'ukurirqani. Chaqatapunichu Dios kan? Kanchu Dios? Hinata ñuqa watukuq kani. Allinchaka ama ñuqa Dioswan tinkunay. Charayku ñuqa chay munayniyta chuqaspa iglesiaman sipurqani. Chay p'unchaymanta pacha trabajuymanta sapa p'unchaysaq kani panita Bibliata estudiaq. Y p'unchayta ñuqa salvacionta hapikurqani. Chay chayqa karqa chunka ugniyuq marzo killapi waranqa hisp'un pachaq pusaq chunka suqtayuq watapi. Chaypi ñuqa nirqani Dios kawsasqa kasan. Dios kawsasqa kananqa sut'ipuni kasan, kayqa chiqapuni kasan. Kay chiqamantapuni chiqa kasan. Ari chiqapuni Dios kawsasqa kasan. Tukuy ima ch'ampa ñuqata llakichiwaq tukuy imapis allinyarqa. Ñuqa sunquykupi chay ratumanta pacha manchaytapuni graciasta Diosman qurquni. Ñawpaq kawsayniy kunan kawsayniy uhinapuni karqa. Chaymanta ñuqa chaqatapuni salvacionta hapikurqani, chaymanta pacha manchay kusiypi tiyakuq kani. Pero karqa ch'ampa iglesia ukhupi kawsayniy mana atiriqchu kani apayta. Iglesiaman hamuq kani, sunquykita p'akiy nispa niwaq imaynata p'akina chayta nispa ñuqa watukuq kani. Chay pani predicacionpi manchay ashkha karqa, ashkha tiempopi predicaq kanku. Paqarinipipis culto chunka kusqaniyuq panita hasta pani tardekama karqa. Tukuq chaymanta mikhuy qusuq kanku. Nira mikhuy qusaqtinkuqa reunión grupal ruwaq kayku. Y culto paqariniypiqa usqhay tukuq kanpis chayqa iskay pani tardenpi tukuq. Haqay tiempopi mana sillashllapis karqachu iglesiapi, pobres karqayku. Chantapis pampapi chukuq kayku. Hina chukuypis mana atikuqchu ñuqapaqqa. Manchaytapuni nanawaq sasa karqa ñuqapaq. Ñuqaqa chayta yuparinay karqa. Ñuqa fumanay karqa. Ñuqa fumanay karqa, pero kay sermon mana tukukunchu. Ima horasta kay tukunqa nispa qhawaq kani. Manaña ñuqa palabrata uyariyaq ataqchu kani, chayllapi t'ukuriq kani. Ñuqa t'ukurirqani, mana kay ñuqapaq hinachu, mana ñuqapaqchu kayqa nispa qhawariq kani. Kunanqa ultimu p'unchay hamshani kay iglesiaman, manaña uqtawan kutimuy munanichu nispa t'ukuriq kani.
Kul tukusqamanta hina ñuqa lluqsiq kani hawaman fumaq cigarrilluta. Cigarro saborin manchay misk'ipuni karqa. Ay, kunan kawsarisani sinu nispa. Manchayta llakiypi kasarqani wañunaypaq hina. Salvacionqa k'achapuni kasan, pero hinapis manaña ñuqa iglesiaman rimunanichu. Qhipan dominguta ñuqa watiqmanta chaypi chukusqallataq kasarqani. Kikillantataq t'ukurisarqani. Imaraykutaq uqtawan kaypi chukusqallataq kani nispa. Kay sermon chika askha ima horasta kay tukunqa. Lluqsinay tiyan fumaq. Chay llakini karqa. Culto tukuq, sermon tukukuq, uqtawan lluqsispa watiqmanta fumasallarqanitaq. Ay, kunan kawsariña sinus. Mana uqtawan risaqchu. Wakin kutilla risaq. Qhipan dominguta chayllapita kasarqani. Ay, ñuqa upasinu kasani. Mana ñuqa uqtawan hamusaqchu nirqani, pero kaypi kashallanitaq. Hinamanta kunankama kaypi tukuni. Chay sonqoyqa. Sonqoypi iskay sonqos karqa. Chaypi kasarqa sonqoypaq munaynin. Chayqa ñuqapipuni karqa. Sonqoy ukhupi kallarqataq musuq sonqo mana chay sonqo ñuqapi karqachu. Sonqoy ukhupi chay iskay sonqo maqanakuq kanku. Mana uqtawan risaqchu. Chay ñuqaypaq sonqoy karqa, chay munayniy karqa. Pero chay musuq sonqoy ñuqata qhatatiwaq, qhatatispa iglesiaman apawaq. Chay musuq sonqota Dios quwarqa. Chay iskay sonqo ñuqapi kasarqa. Chayrayku ñuqa ñawrisallarqanipuni Bibliata. Wakin kuti fumarispa kanpis ñawriqqani Bibliata. Ñuqa manchay putikuq kani Diospaq ñawpaqinpi. Mana ñuqa allinta sumaq yacharqanichu imatapis. P'unchay ñuqa fumasarqani chay colilla cigarrilluta Bibliaman urmaqarqa. Ay Dios, perdonaway nispa nisarqani. Killata hina kasarqani. Killapi tukucharqani cigarruwan. Sapa p'unchay ñuqa Bibliata ñawrisarqani. Sapa p'unchay ñuqa orasarqani. Sapa p'unchay ñuqa Dioswan parlasarqani, ni pipis niwarqachu ñuqataqa chayta. Ñuqa ñawpaqta t'ukurqani, mana gustawaqchu chay runas volantesta haywasanku callipi chayqa. Chay runas volanteta haywasanku chaykuna mana allinchu umankumanta kasanku nispa, mana chaymapis runanku kanchu nispa qhawariq kani. Pero huk p'unchay ñuqa qhawarikurqani, ñuqa volantesta partisarqani. Ay, ñuqa mana allinchu kasani. Familia niwarqa qanqa loco kasanki nispa. Chantapis ñuqa iglesiaman rinay karqa astawan. Ñuqa Jesusta chiqninaymanta sapa p'unchay Bibliata ñawrisarqani. Chanta Bibliata ñawriqqani, chantapis fumasaq kani chay ratullataq. Y familiaytaq nin mana payqa allinchu kasan nispa. Ñuqapis mana yacharqanichu imaraykuchus hina kasarqani chayta. Pero ñuqa chiqatapuni
Sonko yukupi chay sonko mana ñawpaqta kapuarqachu. Dios chay sonkota quwarqa chay sonko ñuqaman chayamuwarqa. Runaq sonkonqa huchasapa kasan. Chay runaq sonkonmanqa hucha manchatapuni gustan. Chay runaq sonkonqa chiqnin Diostaqa. Imaraykuta kay creencia kawsay mana atikunchu ruayta? Chay sonkowan ruayta munanku. Chanta paykuna mana huchata ruay munasankuchu pero sayk'unku hina ruwaspapis. Pero Dios riqsin sumaqta runaq sonkonta. Chayrayku payqa mana niwanchischu ruay ama ruaychu nispa. Mana chayqa sonkonchispi quwanchis Espiritu Santuta. Kay Espiritu Santo ñuqaman hamun paytaq musuq sonkota quwan. Kay sonkoqa Diospaq sonkon, Dios Santo, Diospata sonkon. Chay sonkoqa chiqnin huchataqa. Diospaq sonkonqa limpu. Chay Diospaq sonkon ñuqaman yaykun chayqa. Chayqa sut'imantapuni chiqnin huchataqa. Chayqa sut'imantapuni karunchakun huchamantaqa. Sonko yukhupi quwan sonkota urunaypaq. Chantapis quwan waq sonkota chay sonko Dios munakunaypaq. Chay sonkoyqa runastapis munakuyatin. Chantapis qullawantaq kay sonkota kay evangelio niqta kawsakunaypaq. Chayrayku Dios haqin kay chay musuq sonko qhatatinawanpaq kay kawsaypi kanaypaq. Warmi wawan kapusqamanta kasuninchu munakunay tiyan wawayta munakunay tiyan kay wawayta nispa? Mana, paypiqa chay sonko lluqsin wawanta munananpaq. Chayrayku chay wawa y wayqa mana sasachu kashan. Runa masispipis kikillantaq kasan. Qhari warmipi sonko munanakunankupaq kanchayqa manchay kusiypi kanqa chay relacionqa. Mana chay sonko kanqa mana chay sonko kanmanchu chayqa paykunapi ñak'ariypicha tiyankuman. Sich ñuqanchispata mana sonkonchis kanmanchu Diosta munakunanchispaq. Chayrayku kallparikusanku Diosta munakunankupaq chay sonkonkuwan. Runasqa mana chay Espiritu Santo sonkonkupi kan chayqa paykuna kallparikusanku allinta tiyanankupaq. Chayrayku kawsayninmancha ñak'ariy kasan, llakiypi kasan. Ñuqa Corea del Surpi Aña llaqtapi ministrasarqani. Iskay waranqa watayuqpi. Chay Añanpi karqa waynukus qhari warmi. Paykunaqa qanchis watataña kasarasqa karqanku. Iskayninku gobiernopaq llank'aq kanku. Paykuna sumaq llank'anayuq karqanku ni imapis paykunata faltaqchu. Qanchis wata kasarasqa kasqankumanta mana wawata riqsiyatarqankuchu. Chaqata paykuna t'ukurirqanku Pastor Oxipara ñuqanchis runatina payqa oran paykuna niqta chantapis paykuna wawata riqsiyatinku nispa. Allinchakama ñuqapis pastorman chimpanaypaq
Ñuqa chay pastor hina orasaq paykunata wajiaspa orarqani paykunapaq. Tata Dios, kay qhari warmiwan huk wawata qoy nispa orarqani. Pero ñuqa cuentaqa kurqani mana Dios uyariwasqanta, paykuna mana wawata riciyatarqankuchu. Supay ñuqata ch'awkiyawarqa. Chari Dios mana uyarinchu orasqaykita nispa. Y huk p'unchayki qhari warmi huk departamentota rantirqanku, chaymantapis chayman ripurqanku. Chanta chay musuq departamentopi paykuna invitawarqayku, chaypi huk fiesta ruwarqayku. Chantapis kay wasichika k'achitu, chantapis hatun, huk wawallanchik kanman, chayqa manchay k'achapuni kanman kayqa nispa nisarqani. Chaymanta sunquypi hatarirqa watiqmanta uranachik nispa chanta paykunata wajiaspa urarqani uqtawan. Chaypi sumaqmantapuni sayarirqa. Chaymanta huk killas pasasqanmanta paykunataq niwarqanku: "Pastor, ñuqa ginecologiaman rini, paykuna niwanku embarazada kasqayta". Aleluya, pachi pachi niwarqanku. Chayqa tapuni ñuqa tukurirqani: "Kasaranqanku chayqa wawanka usqhaykanqa" nispa. Chanta paykuna wawata riqsirqanku. Paykunaqta huk qhari wawa nasikurqa manchay k'achapuni karqa. Chay familiapi manchay kusisqa kasarqanku chayrayku. Chayqa tapuni tatasninku mana iglesiapi kriyiqchu kanku, paykunapis iglesiaman chayamullarqankutaq. Chay wawaqa manchay k'achitu karqa, sumaqmanta wiñarisarqa. Pero chay wawanqa phisqa watata funt'aytawan. Huk p'unchay chay wawa manchay tapuni temperaturan wicharisqa, hospitalman aparqanku q'uñi unquywan. Hospitalpitaq huk diagnostikuta qurqanku, manchay llakiypi karqa leucemia huk wawayki nispa nirqanku. Chay fiesta wasiqa aya wasiman hina tukurqa. Paykuna llakiypi wisq'aykukurqanku. Ñuqataq chay wawata uqllaykuspa oraq kani Diosman. Kay leucemia unquywan kuraqnimanta runaqa wañun. Dios, kay wawata qan qunki. Dios kay wawata qun. Dios, imaraykutaq kay unquyta qunki? Sunquypi chayqa tapuni Dios niwarqa Dios mana saqanqachu kay wawa wañunanta. Wañuchiman karqa chayqa imaraykutaq wawata qunman karqa? Dios ñuqaman huk palabrata promesata hina quwarqa. Payqa niwarqa kay promesanpi kay wawa mana wañunanta. Chanta kay wawaqa tratamientuta hap'iyqa qallarirqa leucemiapaq. Kay tratamientuqa chay tukuy celularnin chay leucemiamanta paykuna urqunanku karqa. Chaypi implanteta waq runamanta hap'inanku tiyan. Hina ruwasaqtinku runasqa kallpa paykunaman faltan manaña tratamientuta tukunkuchu, hinapi paykuna wañunku. Ñuqa chay hospitalman rirqani.
Chay ukhupi kasanku esterilizasqa hina mana chayman yaykuyatinkuchu. Chay esterilizasqa lugarpi mamallan wawawan kasan vidriuwan hina. Vidrio ukhupi kasanku paykunaqa. Wawata qhawarispa chay wawaqa manchay llawchu kasan mana kallpayuq wañusqa hinalla chaypi chuqasqa kasan. Mamantaq manchay mancharisqa kasan. Payqa chay manchaywan kasarqa wawaykuna wañunqacha nispa. Ñuqapis chayta qhawarispa wañuq hina kasan. Ñuqata nirqani, panay mana wañunqachu. Dios promesanta qunsunki mana wañunqachu. Qanqa Diospi creyay, hinata uraq kayku. Chaymanta chay operacionta ruwanku chaypi. Chay operación ruwasqankumanta pachaq p'unchay pasanantiyan, chaymanta chaypi qhawarikuyatin chay operación allin llusqanta. Chaymanta ashkha p'unchaykunas pasarqa chay wawa kawsasqallapuni kasarqa. Pero waq p'unchaypi waq llaki lluqsimu llaqtaq. Chay leucemiaqa uqtawan kawsarimurqa, uqtawan hatarirqa. Chay operacionqa uq fracaso hina karqa. Entonces watiqmanta uqtawan chay operacionta ruwanallataq tiyan. Chayqa astawan riesgoso kasan. Chayrayku chay operacionta ruwaymunanqa chayqa, entonces hap'inan tiyan yawarta chay runallamantataq. Waq runamanta hap'inqa chayqa riesgon astawan yapakun. Chay runata maskh'arqanku chay donanteta chay ñawpaq operacionmanta uqmaq t'akarqa. Chantapis payqa nirqa tatan wañupusqa chayraykuma payqa atinchu nispa. Mana donante kaymanñachu nispa nirqa. Chay wawaq tatantaq niwaq. Kunan pastor imata ruwasaq? Waq donantetachu mask'asaqku? Waq runamanta hap'inqa donacionta chayqa astawan peligroso nispa. Hina decisión tomanapaq ñuqapaq mana atiy hinachu karqa. Haqay p'unchaypi ñuqa ñawirirqani Esdras uq chiqllayninpi, uq taqayninpi. Chaypi nin, profeta niqta Dios parlasqa. Chantapis nisqa, profeta niqta nisqa Dios sunqunta raypata kuyurichisqa. Chanta ñuqa chay palabra niqta t'ukurirqani, Dios chay runaq sunqunta kuyurichinman nispa. Wawqay suyay oranachis nispa nirqani. Orananchis tiyan Dios chay runaq sunqunta kuyurichinanpaq chantapis orarqayku. Y tawa p'unchaynimanta chay Magd'aqa wakyamurqa. Chay runataq chiqatapuni wakyamurqa. Tatanpaq funeralnin tukukusqa chaymanta payqa wakyamurqa. Uqtawan donallasataq nispa nirqa. Iskay kaq operacionta ruwarqanku. Chay iskay kaq operacionpiqa sumaqmantapuni lluqsirqa. Qhawarisunchis fotota. Qhipanta. Chaypi kasan. Payqa inglesmanta concurso karqa chaypi lluqsin. Kunan payqa universitario ñasinu. K'acha Magd'api payqa tukun.
Imaraykutaq chay llakiyta Dios quwarqanchis? Chay wawq mamanqa mana feynin karqachu kay creencia kawsaypi. Charayku ñuqa chay panayta nirqani mana nispa. Imatapis ñuqa nirqani chay panayman mana niwaq matikunchu, mamunanichu. Ñuqataq nirqani panay, ari niy nispa, mamunanichu niq. Ari niy, por favor nirqani, mana munanichu nispa payqa kutichimuq. Chay panayqa hina karqa, ma uyarikuqchu. Chaymanta mana creenapaq hina karqa. Chay wawan unqusqamanta pacha. Chaymanta pacha imatapis nirqani ari tukuymapis ari karqa. Chay panayqa tukurqa aripi, ari. Dios qurqa chay ñak'ariyta chay panayman Dios sunqunta tifrarimunarqa. Imaraykutaq Dios llakiykunasta kay kawsaypi quwanchis? Dios munakuwanchis imaraykutaq ñuqanchisman llakiykunasta quwanchis? Ñuqanchis Diospaq sunqunta mana sumaqmanta riqsinchischu. Wakin kuti contranpi churakunchis kanpis, mana Diospaq sunqunta riqsisqanchisrayku. Sunqunchis patapi kasan chayqa? Tukuy ima munasqaychis funciona munasqayman hina? Chay sunquqa lluqsin ñuqapi creenaypaq. Chantapis chay sunqunqa hatun. Chay sunqu pataman lluqsispa hatunkayachan manaña Diospaq palabranta uyarimunanchu. Chantapis paypi creyekun t'ukuriniman hina kawsasan. Charayku asqa runas infiernuman risanku. Kunan p'uchaypipis chayñata ashkha runas risanku. Qankuna imaynamanta kay manaqman chayamurqankichis? Imayna kasankichis kaypi? Ñuqachiqa tapuni respetaykichis kay niqpi kasqaykichis rayku. Mana pipis hinallamanta chayamunchu kay niqmanqa. Sinuqa Dios qankunata apamusunkichis. Ahinachari? Imaynata qankunata apamusurqachis? Tukuy ima munasqayta funcionarqa imaynatachis munasqayman hina. Ñuqa munayman karqa qullqi ganayta, estudiayman allinta karqa. Sichus sumaqmanta lluqsiyman karqa kay pachapi chayqa. Qankuna hinamanta kay niqpichu kawaqchis karqa? Imaraykutaq kay niqpi qankuna kasankichis? Mana chiqamanta allinta yachanichu, pero sapa huk qankunapi Dios llank'arin. Chayta yachani. Dios nanayta qusunkichis? Chayqa kashan usiq qusqa quwasqanchis Diospata. Chayqa Diospa khuyaynin karqa ñuqanchispaq salvacionman apanawanchispaq. Si ñuqanchischu sapinchis kay hatun salvacionta chantapis Dioswan tinkunchis chayqa, ñuqanchis chaypi yachanchis, riqsinchis. Dios, gracias ninchis. Haqay Diosta riqsispa ñuqanchis manchatapuni graciasta qunchis. Amen. Qankuna imaynamanta salvacionta hap'inkichis? Imaynamanta tarinkichis salvacionta qankuna? Kay salvación yachankichischu maychi kan hatunchus kasqanta? Kay salvaciontaqa mana hap'iy atinchichu, sinuqa Diospa gracian raykulla. Kunan p'unchaypi tiyan chay chika runas mana salvación niyuq paykuna kawsayninta kawsakusanku. Chay chika runas kallparikuspa watasqa obrasninkuman paykuna kawsakusanku kawsayninta.
Quinza chunka soqtayuq wataña pasan kay salvación tapis qaymanta pacha. Ñoqa chaypi t'ukurini chayqa manchayta puni gracias taqoni Dios niyman. Imaynamanta ñoqa salvación tapikurqani? Kay chika k'acha salvacionta imaynamanta ñoqa hap'iq charqani? Qankuna salvacionta hap'inkichishu? Amén. Qankuna tarinkichishu hap'inkichis salvacionta? Qankuna chiqan runaschu kankichis? Runaq sonqon qhupipichu salvacionta hap'ikun chayqa chayman Espíritu Santo yaykun. Mayqin runapis mana Espíritu Santo kan chayqa mana Diospaq runanchu kanman. Chantapis imaynamantataq Espíritu Santo chayan chay runaman? Chay runapichu salvacionta hap'in chayman Dios Espíritu Santuta qun sonqon ukhupi. Wakin iglesiaspi tiyan pastores paykuna yachachisanku hinamanta. Paykuna ninku tiyan nin wakin iglesias oraspa pastores Espíritu Santo tiyaykuchinku nin runaman. Hapi Espíritu Santuta nispa nisanku. Chantapis nillankutaq hamuy Espíritu Santo waqllasallankutaq. Espíritu Santoqa wayrita chimata hina chimpamunawachishpaq. Hina kanman chayqa ventiladortacha rantiwaqsi askha Espíritu Santo chimpamusunanchispaq. Imaynamantataq Espíritu Santo chayamun? Imaynamanta ñuqaman Espíritu Santo chayamuman? Salvacionta hap'ispa. Salvacionta hap'ispa Jesucristo llawarnin niqta. Jesus pichan tukuy huchasniyta manaña huchasapachu kani. Kunan ñuqa chiqan runa kani. Diospaq wawan kani. Chay evangeliopi creesqanmanta pacha. Chay evangeliota creesqaymanta pacha Dios sonqoypi piqwan Espíritu Santuta. Chay Espíritu Santo testifican ñuqa Diospaq wawan kasqayta. Chay Espíritu Santo kawsayniyman chayamun chantapis llank'ayta qallarin. Ima llank'ayta pay ruwan? Pay sonqoypi sayarichin musuq sonqosta mana ñuqa ñawpata chay sonqosta siqsaqchu kani. Chay Espíritu Santo qallarin chantapis orachiwan. Charayku kay creencia kawsayqa mana munayniyman hinachu ruwakun. Mana chayqa kay creencia kawsayqa maypichus Espíritu Santo chaypi llank'arisan. Qankuna hap'inkichis chay perdón de pecadosta chayqa Espíritu Santo qankunaman yaykun. Charayku nigrishnikichista kichariychis sumaqmanta. Ima sonqotaq sayarin? Ñuqa salvación hap'isqaymanta pacha. Hatun cambio karqa sonqoyman manchay samay chayamun. Manchay samay sonqoy ukhupi karqa. Mayqin llakiypis chimpamuwaq pero sonqoypi karqa samay. Ñuqa kusiyniyta qoyki nispa niwan. Mana pipis chay kusiyniyta qhichuyta atisunkichu nispa. Chay kusiy Señor Jesucristo qwanchayta pitaq qhichuyta atiwanman? Chay samayta Jesucristo qwanchay imawan chayta rantikuyatin? Qullqichu qusunkichisman chay samayta? Qullqichu kusiyta qusuyta atisunkichisman? Dios ñuqanchisman qwanchis mana chayta qullqiwan rantiyatinchishchu. Ñuqakunan p'unchaypis askha llakikunaснay tiyan. Ñuqa iglesiaspi ministrani chaypi ch'ampas kampuni.
Wawqi masi ch'ampas ninkuta apamuwankupuni. Pero ñuqa mana llakikunichu. Imaraykutaq ma llakikunichu? Chaypi Jesus kasan. Jesus dueño. Nichu dueño alliyachinan tiyan. Tukuy ch'ampasta ñuqa dueñoman haywapuni. Ñuqaqa mana hina rurachu kani kanpis. Ñuqa ñawpaqta kamaypi puñuykuspa askha t'ukuykuna historiawaq kanku. Kay llaki, kay ch'ampa, kay llaki, chay chika llakikunas chanta ñuqa ma puñuyataqchu kani. Chanta imatataq ñuqa ruwarqani yachankichischu? Señor, tukuy llakikunas niyta makiykiman churaykuni nispa. Chay panaypata llakinita makisnikipi saqini, Señor. Señor Jesus llank'ari nispa mañakuq kani. Chanta ñuqa creeni qanpi ñuqakuna sumaqmanta puñurisqa nispa ñuqa hina puñuni. Sumaqmantapuni puñurini. Cuenta qukuni chaypi? Chayqa tapuni Señor Jesucristo tukuy llakikunasta allin yachisan. Hinapuni karqa. Charayku llakiykunas kampuni. Chanta phutiykunas kampuni. Pero sonqoy ukhupi samay kampuni. Chantapis gracias qoy kampuni. Chantapis kusiy kampuni sonqoy ukhupi. Mana hina sonqoy karqa. Chaqapunichu sonqoy hina samaypi kanan? Sonqoy hina samaypichu punichu kanan tiyan? Imaraykutas sonqoy samarisan? Rey de paz kashan Señor. Señor Jesús pay Señor ni sonqoypiqa. Qankuna charayku sonqoykichista haywaychis Jesusman. Jesus sonqoykichista qhawarinqa, controlanqa. Chanta sonqoykichisman samaychamonqa. Amén. Kay pachapi tiyan guerras. Kay pachapi manaña suyay kanchu. Kay pachapi mana chiqa kaq kanchu. Tukuy ima kay pachamanta llullapuni kasan. Chantapis tiyan kusiy, pero chay kusiyqa falso. Chayqa vidrio hina kasan p'akikun, fácil p'akikun. Pero Jesus quwasqanchisqa mana p'akikunchu. Pitaq chayta suwayta atiwasunman, hinachari? Kunan p'unchaypi ñuqa hamuni huk p'achawan mana ñuqaypatachu kay p'achaqa. Y misioneros niwarqanku pastor, presidente wasiman pusasqayki nispa. Ñuqa manchay kusisqa kasarqani chanta usqhay lluqsimuspa sakuyta saqirpayarqani. Charayku waq misionerota sakunta mañakuni. Ñuqa charayku pachiquni. Ñuqa qunqani chantapas qunqaspa chinkachini p'achasniyta chanta wakin runas waqyamuwanku. Ñuqataq wakin kuti warmiyta waqyani warmi manachu celularniyta qhawanki nispa. Celularniwan waqyasani kanpis. Maymantaq saqanki celularniyta nispa. Wakin runataq 911 man waqyasanku. Paykuna qallarinku waqyayta mana riqsispa chay numerota. Chay yupayta maypi kasanki hola hola nispa. Mayqantaq chay numero emergenciamanta kasan yachankichu nispa waqyanku. Qankuna yachankichischu imamantachu graciasta qusanchis? Conciencia zin hamun hinallamanta. Wakin kuti hinallamanta qunqani imatapis. Kay watapi hayk'a watata funt'asani ñuqa? Sapa wata cambian manaña ñuqa yuyarnichu. A veces hina kasani. Kunan ima p'unchaytaq? A veces nin qunqani chaytapis. Qankuna yachankichis imaraykuchus agradecesqa kasani chayta? Ñuqa p'achayta qunqani kanpis. Tukuymata qunqani. Pero Espíritu
Espíritu Santo sonqoypi kashinchayqa ni ima paymanta ayqanchu. Espíritu Santo ñuqaman hamunchayqa masipunchu. Wakin runash nisanku ninku Espíritu Santo hamun qanman hucha ruwankichayqa Espíritu Santo ripan. Ima Espíritu Santo hina kanmanri? Ima Espíritu Santo hinata cambiarikunman? Espíritu Santo lluqsin yaykunchu? Hayk'aq wañunman? Espíritu Santo yaykutinchu wañunman tiyawqa? Espíritu Santo lluqsiqtin sunqumanta wañunqachayqa infiernoman chasipuman. Chayqa punchari? Imaynata kawsakunqa kawsayninta Espíritu Santo sipuktin? Pero wakin pastores hinamanta yachachisanku. Paykuna nisanku salvacionta hap'inku kanpi chay Espíritu Santo hap'inkichayqa hucha ruwankichayqa Espíritu Santo sipun nispa. Mana hinachu kasan. Espíritu Santoqa kanpi yaykunchayqa mana hayk'apis sipuyta atinchu. Amén. Aleluya. Charayku qankuna huchata ruwankichis chaypas allimanta hucha ruwaychis ama manchachikuychischu. Imaynata kaykanmanri? Mana chayqachu hina ñuqas ninayqa? Ñuqa a veces ñuqa pantani kanpis. Manaña yachanichu chaytapis. Pero ñuqa seguro kasani Espíritu Santo ñuqaman yaykunchayqa mana lluqsinñachu. Payqa ñuqawan kasan kay tiempo tukukunankama. Amén. Mamay kay enero killapi kay wata wañun. Hisq'un chunka suqta watayuq aska tiempo ñuy. Ñuqa wasiman rispanakani mamay hayk'a watayuq kasanki kunan wata? Mana yachanichu hisq'un chunka watataña sinu pasani. Ay mamaykuna ñuqa imata ruwasqa qanwan nispanakani. Mana qanchay cuentaykita hina chinkachinaykichu disu. Pero mamayqa hanaq pachaman riyta atinkichuna. Ari hanaq pachaman yaykuyta atini. Imaynatas rinki hanaq pachaman nispa watukani. Jesucristo tukuy huchasniytaña apakapun manaña huchay kanchu. Mamayqa qunqaq edadninta pero mana hayk'aq qunqarqachu Jesucristuwan ripunanta. Mamay charayku hanaq pachaman ripun. Charayku manchayta gracias qusarqani. Diosqa mana runachu. Diosqa mana runa hinachu iskayan. Dios munakuanchis. Hayk'ata munakuanchis Dios? Supay ñuqanchista ch'awkiyawanchis. Imaraykutaq Dios qanta munakusunkiman nispa niwanchis. Qhawarikuy. Sumaqtachu oray yachanki, predikaytachu yachanki, ministraytachu yachanki. Imaraykutaq qanta Dios munakusunkiman nispa supayqa ch'awkiyawanchis. Supaypaq rimayninta uyarinchayqa sunqunchis llawchuyan. Ama uyarichischu supaypaq rimayninta. Ñuqa mana salvacionta obrasniqtachu tarini. Salvaciontachu hap'iman karqa allin kusas ruwaspa. Entonces imapaq Jesuspi creyayman. Ñuqanchis runas kanchis mana imatapis ruwayatinchichu huchallata ruwanchis, saqras kanchis. Ñuqanchis wiñayninchisqa saqra kay. Mana ima ruwasqanchis raykuchu salvacionta hap'ikunchis. Sinoqa Jesucristo llawarnin niqllata ñuqanchis khuchi kani, ñuqa saqra kani. Ñuqa saqra kani. Mana allintachu ministrani, nillataq allintachu evangelizani. Hina kani kanpis Dios munakuwan. Amén. Hina kani kanpis Dios munakuwanchis. Dios astawan munakun mana allin kaqkunata. Diosqa mana aychamantachu
Dios qakasian Dios puni. Qankuna creich chay Dios pi. Amén. Hina qillqasqasan Biblia pi. Salvación hap'ikuyqa hatun milagro kasan. Hatun milagro kasan salvación hap'ikuyqa. Mana salvación hap'iyatinchikchu nichu Diospa gracian kaman chayqa. Kaypi kasiyan misionero anchis Coreamanta. Ñuqa misionerosta qhawarispa, paykuna españolta parlanku, ñuqa manchayta punchayta qhawarini t'ukurispa. Paykuna kay Latinoamericaman hamurqanku manchayta puni ñak'arirqanku. Misionero Daniel Jo misionero Perupi tiyan chay nin. Chaypi mana paranchu nin. Chaypi tiyan ashka polvo nin. Ñuqata nirqani qhipantamunki Coreaman chayqa aparatos tiyan kay polvota pichan nispa ñuqa t'ukurirqani hamuqta ñuqa paypas rantipusaq nispa payqa ñak'arisan. Sunquy wawayan misionerosta qhawarispa. Imarayku ñuqayku Coreapi sumaqmanta tiyayku. Kay misioneresqa chay hina tukuy imayuq suyunkuta saqinku, kay evangelio niqta paykuna kay Sudamericaman ñak'arihamunku. Dios qankunata salvación qoyta munasurqa chayraykun misionerosninta kachamurqa. Amén. Chay chika chayrayku chay askhata agradecinanchis tiyan. Coreapi sumaqmanta tiyanku. Coreapi mana allin kaq condición kanchu. Coreapiqa sumaqmanta tiyanankupaqpuni kasan. Mana huk gota petróleo kanchu. Mana llataq kanchu Chilepi hina plantashnin. Pero yachankichu qankuna imaraykus Coreapi sumaqmanta tiyanku. Dios bendicioninta churan Coreaman evangelio niqta. Diospaq munaynin kasan evangeliopi. Ama kallpakuychikchu qullqi gananaykichikpaqa. Qullqitapis Dios qunasuykichis tiyan evangelio hap'inkichayqa. Evangeliopi kashan bendición. Evangelio hap'inkichayqa chantapis kawsankichis o kawsayta evangeliota sirvinaykichispaq. Dios bendicionta qosunqachis. Amén. Ñuqa manchayta puni gracias qusani. Ñuqa imanirqaykichistaq sutinchawasqankuta allin kaq kay pachamanta. Mana kanchu imapis allin kaq kasqaymanta. Ñuqa allin kaq kay pachamanta kani. Ñuqa manchay kusisqa kani kay pachamanta. Charayku allin kaq kay pachamanta kani. Amén. Chaqatapuni runa salvación hap'ikunku chaykunaqa. Chaymanta pacha Espíritu Santo sunqunkuman yaykun. Chaymanta pacha kay runaqa manchay kusiypi tiyan. Pero wakin llakiyta sintichiwanchis chay runasqa. Tiyan uqni qhipaman tropezaqkuna hinapipas sinqanta p'akin nispa. Coreapi chay ni tiyan. Pero runas allin suertuyuq kayqa ñawpaqman tropezakun kanpis chayqa qullqita uqharin nispa. Jesucristo ñuqanchiswan kasan.
Ñuqanchispata mana ima suyaykanchu, sinoqa evangelio niqta tukuyma allin lluqsinawanchis. Ñuqanchis runas kanchis urmaspapis qolqata uqharinchis. Amén. Dios ñuqanchiswan kasan imamantataq ñuqanchis manchachikunanchis tiyan. Ñuqanchis Diospaq churin gloriosos kanchis. Feynikichis kanan tiyan Diospi. Qankuna kankichis runas manchay kusisqa kay pachamanta. Amapis qolqaykichischu kachun. Pobrepis kaychis. Amapis k'achachu kaychis. Kay misioneros Coreamantaqa asikusanku. Paykuna ninku Chilepi tiyaspa chanta Coreaman ripuspa. Misionero Gabriel King Argentinamanta neq. Coreaman rispa coreanusta qhawarispa. Paynin qhawarini imarayku chika fieru kasanki nispa. Pay tiyan chaypi. Mana qhawakunchu espejopi payqa. Payqa argentinuslata qhawan chika k'achas runas kasqankuta. Chantapis qhawasanku chilenosta k'acha kasqankuta payqa qunqaqapun uyanmanta. Charayku Coreaman rispa imarayku qan chika fieru kasanki nispa nin wakinkunata. Payqa confundikun. Ñuqa kayman hamuqtiyqa egoy urmaqan tukuy k'acha runas qhawakunku. Ñuqa mana k'achachu kanpis kani, pero manchay kusisqa kay pachamanta kani. Amén. Imapis kachun fierupis kasaq. Kikillantaq wañusqaman hina kasani. Wañuspa tukuy kikin kanku. Sinchi k'acha kaq kashan Jesucristo. Evangelio k'acha kasan. Ñuqa Sudamericaman hamuspa manchay kusisqapuni kasani. Ñuqa kutirispa abril killapi Fijiman, Islas del Pacífico chayman rinay tiyan. Ñuqa manchay ocupasqa tiyani, chantapis manchay kusisqapuni tiyani. Kay evangelio rimari manchay k'acha kawsaypuni kasan. Ñuqa kay evangeliota hap'irqani. Hinamanta manchay bendicionta atarikuni, charayku manchayta gracias quni Diospa. Qankunapis kawsakuychis kawsayta kay evangeliota sirvi. Chanta Dios qankunata bendicionta qosunqachis. Amén. Qankuna kankichis sinchi kusisqa runas kay pachamanta. Pechosnikichista urquriychis. Kallpawan urquriychis pechuykichista ama k'umusqa puriychischu, sinoqa pechuykichista urqunaykichis tiyan. Ñuqa Diospa wawan kani nispa. ¿Entiendenkichischu? Wakin runas t'ukurinkuman loco kay kashan nispa. Tukuy runas kay iglesiaman rinku chay uhina kutiribunku imarayku hina rasan? T'ukurichis amapis loco kasqayta. Ñuqa runa manchay kusisqa kay pachamanta kani. Qanpi salvacionta hap'i. Jesuswan tinkuy ñuqa paywan tinkusqayta kikinta. Qankuna yachankichichu manchay kusichay qwanchis hinapuni chari? Jesucristo ñuqanchis niqta cruzpi wañun. Ama niychichu huchayuq kasqaykichista. Atisuman pantayta. Hinapipis ñuqanchis chayqan runas kanchis. Imarayku? Chay huchatapis Jesucristo pichan feynikichis kanan tiyan. Ama supaypaq rimaynita uyarichiqchu. Ñuqanchis supaypaq rimaynita uyarisun chayqa sunqunchis llawchayan. Qhawakuy imana kanki? Imataq qan ruwarqanki?
Chantapis mana k'achachu kanki. Ama uyarichichu supaypas rimaynita. Amapis k'achachu kaychis Diospa wawan kankichis. Ñuqa Diospa wawan kani. Kan atipayta atiwankimanchu supay? Kan Jesusta atipay atiwaqchu, Jesus ñuqapi kasan. Entonces supayqa ayqin. Mana paywan atinichu. Supayqa ayqin. Zuna supayta uyarinchayqa chay supayqa manchayta puni qhipanta qhatikachin. Supayman chay zunas gustan. Y chay zunas supayta uyarinchaykuna uyanku, yanayaykun, llaki funt'a kasanku. ¿Entiende chichu? Uyaneta qhawariyatinkichis supaywan qhatatisqachis manachu kasqanta. Supaypas rimaynanta uyariychis, Bibliata kichariychis. Uyariychis, ñawiriychis Bibliata, chantapis palabrapi creyaychis. Chayqa sumaqmanta puni karisan. Santo Diosqa ñuqanchista munakuarqanchis manchayta. Chay munayninqa mana cambianqachu, wiñaypaq wiñaynipaq kasan. Diospaq munaynin mana cambianchu, aunque pantasun kanpis chayqa. Ñuqanchis hatun Dioswan tinkunchis. Ñuqapis manchay kusisqa kasani qankunawan compartispa. Pachi kunan orasun. Tata Dios, gracias taqoyku. Ñuqayku salvasqa kayku Jesucristo llawarin niqta. Espíritu Santo taqwayku sonqoykupi. Gracias taqoyku Espíritu Santo apaykachawayku. Señor mañakuyku yuyarikuy tukuy runasmanta wawasniykimanta. Bendice graciaykitataq paykunaman qoy. Yanapariwayku kawsanaykuta kawsayniyku kananpaq evangelioykupaq. Gracias taqoyku, gloria taqoyku, Señor. Jesucristo sutinpi orayku. Amén. Pachi.